Warming bukan kaya mazal se bon chalin cebai kan kiri ba kita esa tiba nunga alpazau ba cuma ba fu kan segin patinin mabana mang chasi kan ain ko dam lai sungin patinin idang ta ujing henti ma bona kan thun be nom nei dan la ka sei bang chun bolam ho ki ha ge thinde adina nei dan la chun ka sei ji ham ka bon bodam tin me na ti be be yang chu step kan kal be dai ta ma mi nei chun patinin pathe mo bin tuni Christmas man khoni mo ka sa he ji mo ki hi Christmas alole tingo kim de le den khom ti ong hi ada thei ji ko mong ka sama ma ji he ran ha jong te ne tu su jong tu san den khom ning hi ma da he ji ni ano tai ke mang khom te chu ka ke no mon ye chu ne he ba bong bin the din pa sa le kin dang le ki man khom kin do di wa ta ya chu kin dong hom tho ka ki sa in thu yong hi sei thêm di zo le lo ho ye na chu kin ka na ding da na ani ko ji ni thu ne sa hin Bethlehem to undo to yang ha sei ding ka no ni Bethlehem ma ko na ki hin na de ni han ki thu pi in la me de ni ki chu tu na ai thu lim dim ka de ni Bible chang sim deng ka ding first Samuel som na sagi chang som na sagi na chun David kitipa hi Judea gam sur Bethlehem Opia cheng Ephraim mi hi Jesse kitipa chapa hi Jesse sin chapa ge che ani je so sayid lai hi Jesse kitipa hi ati sita akum zo atam the jingta hindu simno na tune par pati pita namo veti paka sada here's the kapuka pate khanovin kana thu sada here's district full-fledged ahin adinahin Mim hin ko thisan bonga le hin ko bezo anoni kata na mo ta ho nasahi paka Kangkopi district ti Bormenin khando na kaddo na inani pi opati which district headquarter mo nahin KBC Sunday Church ti Kangkopi Kongkimin Buana epa Saka juko somko lai bela din mun de tu din mun hi kan bet ti ma dangan ko bu hi nei bi de phathi nei ko be ti hi kidan tain kema hin khoji ga jong kam nei de he ta bang phathi nei ko ba tu na som which district headquarter mona Christmas tanun ta mang thi ja ki ho ko Halloween chen kon pi de nam ching so Tanong ta kaman ki ju kanai to de wang pa ka ki sabul paka namin king ka thang na hi to sa nin zong lai mo na hin ta cha te unki man sa na da ha cha ha tho ta ka kam ka le ka nung chim pakai lagi himmang chaki nin na o nei za sa ki ti min paka ta ko pa kung ta hi ka hi na i ma cha hi no na gin na cross the boat in chun le le ku Nava choy laga sa hone na thu ka sei do au hin kalum kim suno ho na nei ki da dingin da ga kim pathi bo na nei chadu king Isu Krista ai kum ni kum ta hi amen ni pa khatin chapa khatset set ni a chapa ong lai de the lai hin an nei pi ong ki ta Mi pa khatin achapa chang khat se a khom kha ding ti hi se ang ga age na hi le bai loi ahin asang dang banga ji cho ji thak
aga neya hiding zo longpon achapa chang khat se chu hoi tan ho achapa no apa thu al ngayin kiti chun apa chadane kilum se to dein in ko an man ne achapa le kha an simin gam chona humtan le kha an simin ilang apa business abolin sumnapa abolin nela cha abolin achapa le kha sim nahi sumo za no nadigin padal injo humchen tan pathen zalin nei lawa zaman nei jin jipla car ho zo chu zo bi mamin gari zo paita ta khadani chu ani ta achapa hin graduation an la dinga hin apa ko ma thilnge khat nei ji epa nangin hichang gen nei na kho kha I nei lu sinin ka tipa tunwa graduation kana dinga tan graduation kana na dinga hin car khat nei chu car jong chu sports car ho awaya ichi chu keima graduation na dingin presentation nei bolin kamai chai ana sei ta ala pazo hin apha iki jole ina te mai ni achapa graduation chongang sailing achapa graduation chu ong ki chai tan bo the chapol ta ala achapa in ong hu nahin epa oi baham kya dewa ichi graduation presentation nei bolin kati chu hoi hitam kya apa adwai abahin table chu hin lekha chu hitabanga lekha chu hi bo iche hi nawa demo presentation kana bo good ka koi pe chu chi hi apa iche presentation api hin achapa ni pe bo dan ada beda hile cover khachu ka hola hile bible hita bible hi pa chu apa table ko bible chu asol wanta asol mangin lungthing natai broken heart lungthing kipa alok tain apa konson ading no apa no ima say tapon ale graduation chai khada hi lekha themung hi achol na ji annein service and boring apa ada hamo apanzo hinku anman rahine pachon ka zabe apazo ne adammo hinku hi anabe hichna ta hin hichik mi pahin azito achat hinku man lahin acha ani na pahi ongdam hota hale namanzo achaka de ani na adammo omchan chakilahine apa ande oh एक कपाल मेरे दोस्त दोनों जना कपाल निंदन तो वाक़ नहीं इन लगा चे अपा तो नजी ऑफिस अचन अगवान ले लेखबु हिता बाइबल किचु असक नंसु अलai aman so apa agresion na de pi लेखबु hi च itin o matin achoji ta ga na ahile tilkhat noi da ham sam ni tilkhat noi da ham mang su bi ham ti akuna avena aga o na ahile ki sahabi khat ni ale achabi chu me phachan ma zami am kimam agres lang chu aga ta ga ve da ahile gari khat cover ki bola ki tum khat ni Hisong ne dim se amte aile amanzo hichi ipi ham ta aho do ahile graduationa pa ko ana demand garsu anita akisi in hichi bible apirchu so manda henna ade chan khong hen na de abe le na so akaro ama hiding Bible zong amahine
tu zangin hobung ni te ho bor hil ki hi neo chak mi min ko aki chi hil ya chon ma chu paso ta apa thua min hi zon le hilai mona broken heart lung tim na le ta ne ya in ko na man kha ta sin apa angai lu ta ding angai lu zon ta on apa to khasit ana ki ken le sit ana ki ken pai pai san Paka Yesu Krista pe na Bethlehem in itabang khoham so bete ho khatna chum bhai bai David kopi asegini David te ana chen naw zo hi otele Luke gospel sim naw chun David kopi a atini so te Matthew yong chun azwa Bible sim chun Herod lemwan Bethlehem soling ye chun Bethlehem ke hi sangha in ti nahi to te Bethlehem ke hi munni omin khatcho hi la chungna khuwa chungna salang peresan gam sadana omi ani na pa hi Juda dana Bethlehem David hobi Ifrata tin zona ke hin Ifrata ke hi Gapan tak su ilai Bethlehem sangha in ti taki hin to te lai Bethlehem ki hi sangha in go ailovin hichimon hi tui namun hi kinzo akisigin to te lai tui kun la chon chon no ni ding la zo akisigin ai picho te jo Bethlehem paka Yesu pin in hum ta Paka Yesu pin amum pahi ipidama pathin Bethlehem hi Mausen pin dema ashedem event dema hidem khanachun Jerusalem kopi ho khomin tham ho them loba Bethlehem ashedin Paka Yesu Krista hi koneo cha apin hin kineo sa ta hum pe la hi wa noi mi te ko hi zong de aneven zong alin zong ama akimu pi phim de nga ama ni sa hum pi ge hi akise America te thusi mahin adolo chuma kun ipi pi gom ta hi le mi le ka chong chong min America te president la assignment thangloi ka chu Abraham Lincoln hi ai Abraham Lincoln eho India dana isumo wahin Mahatma Gandhi hi umin ai America te sumakul Abraham Lincoln lim hi dolal sing khat chu omani ala adam tam chubanga assignment thamo president ma chu ipyata ile dolal amen ho a chu umno ma aneu pa ach maham bi mi ho to do don hom cha che khat che hi chu ho chu uma ipetele don cha khat adole soma no ko ach umno ham ado na to do don na pi na chu Abraham Lincoln hi president na mi wa cha mi gen thi khutu pen ta isi chu dollar chen khat hi mi lo sit a choi ki le dinga chen khat mi lo sit a choi lo din hi a chu amali ki ko hin de asing e ba ma chu Bethlehem khoneo cha hi paka hum bin hi wa noi mi te ko hi zon de ama kom hum ki dinga ki neo sa a chi dei Bethlehem hum bin hi khatna se lo atim khang me ani na chun ibidwa Bethlehem hi pinhan azol ka sei ka changha in house of bread hi Bethlehem paka Yesu John gospel ivena John gospel bung song na isima te gospel ho ivena hi keima hinna changha ka hi ko hi zong le keima eine chu ki talo de kat sahi
ne a ka chisani do na chu chitaloading tools of in that name. That's Bethlehem akithen no na hi paka Yesu Krista hinna changha ahina phone do na Bethlehem hi pathin a hindi tas tamani tu jane it's Bethlehem changha in Krista ta sa ne a Krista ta sa chu ke ya dinga kisuke ma hinna cái mà hiện nay là cái sự kiện này tạo sản dấu sẽ tồn số hiện nay như vậy. Như chúng ta làm từ trang tháp in thì là bao nhiêu? Và cái Giêsu cái mà hiện nay trang tháp hi cũng sẽ đây. Athum là chun. Bethlehem thì tuy nó là hi. David đem qua Philistine cái mà sát lại. Gamala song ko ang kay David adama cha ni naman isiyan koi tamo ham khat tu hin chi henlan Bethlehem kopia tui ei ka thal henlan o kidor ta be tin adam cha hi Bethlehem tui chu angai sa Israel ta chun asipai hona ni ham san chi mi thum kipedo Philistine ne sipai hola chu apang keravin Bethlehem achivin lempadingin tui ka thata ang hanpanin David lempading isiyan o hichitu hi mi hon tisan palmama aga thadu tui hi siyin ketwan tuni hichitu hi don pung ka de pakai mai cha asung thang ka de pakai mai cha asung ta ne patin thang ka hen Kita memacu Bethlehem kopi sungai tuhi, tuca unta le tui tak hi, hai betul lagi betul. Itu ibarat Bethlehem orang Kristen ini pakai Yesu, kema hinda tui kahi, koi yang le kema kapi tui jo donjan dangsa kita tu, kita kora donjan jo dangsa kita tu. Tui langa hati mo hiti na sa jana hi. Mihemi anna lovin ni thum cha ati um thejin. Tui do lovin ni khat cha ati um thei bu ti si. Ita saw hi 70% idhan hi tui la um hi. Padole si jong hi opthuma hom ni tui hi ai wa ma tui la um chi na le son ko le sagi ta bo hi don thei lo hi person thumbohi don thi oi putin in damlayin ameya tui chungsa seminar ka bolhani tui india gala ai jate bangladesh na tui don thei don mo ito study abonin tamei gam hi manipura dela tui ha na khat hi di chon itile tui hate chakman the di hang seminar ka bola pi ka na semi kaso bete ho tui hi chang ya thupi han ata ko ai unai ho zo de tula ya kala song ne ho ya song ne ti si doctor ho ka ma chele tui ha do tui hi thupi se ya chu pa kai Jesu ama ta hin na tui a hi na phu to de ma ichi Bethlehem hi ale so bete ho Bethlehem hi Krista apinta kya mo chu ho zo hum bin paka Yesu chu chibai hum bo ta bin so lam ni chu ho zo hum bin paka Yesu chibai hum bo bin man mo ta thi ho lo to pe ta ai ma hi tu na isei lo mo ka chu Bethlehem hu him or him ane edem tudo ye bizena mi dahile paka Yesu le ya ale lazim ministry abol lazim ipi anong ta de Bethlehem achin paka Yesu hi Bethany achi tu sim ki sunin Jericho achi tu sim ki sunin alale tabor sa makal tu sim ki sayin Bethlehem to kinai cha Jerusalem la til kinam tam ta
apor thu kisi ahi bangin pakai Yesus Bethlehem achin til kita kapole hicha bole ki Bible amta bole na chu Bible ke wa asudahin pakai Yesus hi Bethlehem ko pi chuai sasi aidem tu zani ai ngai pathin ei biluin hi ki pa amani pathin ei biluin Bethlehem chu pathin abilin achapa changkhat Jesus Christ na pin na onna ai wangin Bethlehem chu hi pakai hi sasi aidem lung thai lo bai dem lung kian ega nei diu tu zana ega ya le no ulana te ho Christian in ko iman na hin Bethlehem in nasen alim ding ma adalem te lo a Christian ko nuwa Bethlehem til kidang abol ta ega ya pen na mo na pa ne ja ai ba apera achut lut kit ta do ega ya mana tuna zum Bethlehem in abol hil nga Christian in ko abol hil ka ding isa mani kada say in 88 87 89 90s lang na ang pila ka no daya Eho Center Church Brand Center Church nikiti neo chat nikiti by Kovin Kaya kaso kami sabihin, bungki mangsi. Iti sabi, abay beda bumi kaya kalawal ko. Tunga ang akin si din. Ay mite, chemistry ko alawin. Ay mite na adunga hubung betwayloy ay tawin pati kitang maali. Si patinin ay hil na ahi. Hil na so bede ho. Hubung kita ikinay ko mo ba ulan na sa alang na ikisuto ba? O in long hi akang kama hoy ta kar kisa do jono mo ba hi patinin hichang ge ei pui na ba ko na hi ibor khil kha dio isa ne kum kha dio ke bo rin in selen homo sa mai tiu hi apamo azam ka da cho hi ai na mi hiam dung thim hi ka dung tho nei mi ja kham min te tu ko ba kaspa di na kamu khan se Christian hin ko dung tho nei pathi te ko dung tho nei dahi kha I kha ni is not me Krista pe thana na nei na Krista pathin sa din tak nahi ahi me pathin na dina dung tho nei I lo ding pathem ki ho me ma de ma dung tho nei pathem ki ho hi Bible adai na sai ko nahi Bethlehem abor khil chu am chom be abor khil sum tora pakai Christian sadam na ato zona ibor khil kha ding hi disa me na yachu mi akam na se hoi ma asungil na ibihang khat ke doi om jing ti da mi ma ki um de na hai society jong adam theipon hobung jong adam theipon insul jong adam theipon hotel pathi na ringa jong thilpha ke dong Bethlehem Ephrata ka tanta so dinga pathinin hindi we kaso de mo so si ni kasay di bang I church compound dong hi pathin ho na ke ko na compound hi si I people on their hand environment mo to ho in where you things of them godly family I you Kaya nga hasta na zo guminti ho yung hasta I want to ikam pasung se dong hi ikmo to te wala amun zong to te ihin ho zong
ine uchao song ikho lim dala song hi ita bang chun hile ipa hi Athil le kam nai ko khom na ba song pakaya ni thil pi ngam hen lam taw na lam hen lam Bible sim na hi zo de so de ho Christian zui hina tujing ka sai ba Christian khat hina zui chu milo sin hep phel na ki zui Bible tum zui da son ding le Jesus nung zui de pa chu tu pi pe na to la hi Christian hina mai ba chu zui wa Jesus zui go wa hi le na evangelist ba sa ho su gul pe tha ati ho chu ki thei su gulong cho lai ba han ke he asu gul pe tha ine ti ji ya chu tu na Bethlehem tu sim ta he hi zong le he ni paka ajuma dum thai lo he te Bethany lo achi koi lai lo achi Bethlehem anong chi tu sim akisu do pa ni ine dai paka ni hai lo he ham Say no. Katu say na kana say na. Jagya kite pahi text ko de rahi. A society with ritual se tumuna anaki pause. Ayna paka Yesu. Hei bachura da kalahin paka Yesu hum jo ka hu thima da vet lahin paka Yesu ada atwin. He look at God chumna abe. Jagai hukum tha ichapun jagai hin kidab sawal ki nahi study go hon se chu ipizena kewa hala kana to masana kana din masaki akai ni te he achun chuna theiwa chuna ato he bole amina ko je pa chu hichu thu biye jagai hukum tha una ila khum Zakaya di mana tu? Pakai Yesus lim umai mai dengan tigian pasu. Pakai Yesus lena kafir dewi. Unahi min khaci ni jo hin. Langmar pathin na asal mai thei, pathin het mai thei. Amama pathin het min su hot ni ham ni ham. Tuna ini ko hi. Wan nama ki ko lo le, nei ki na de khat ki ko di go hi. Nei de la ki ko lo le, wan nama ki ko di go hi. Ya chu Christian ko ki hi. Christian lo ki lo ko na zuining sa me Jesus la mi le ma, Jesus no mi zui pa ta thu pi ne. Ai le ta kai chu ki pa te se. Hei ba chu ma chu tu kum khata. Bible ma chu akum ha thu lo ki sun ta bu in. Pathin tu sei ko khade tui de wa ga sei nge ti le angkum ha le acha ang ki thom ha thosi ma hi le op jong hin ko de tu sei nge ti ki ni thong chu tui de wa ka sei no me de ho hi apa mo be se chu acha nok de da dan chu jesu de na ka shu de hi ale a last story Bible on Zakai hi ada in cheng ta mi hau lai ta hun le abodin ati chodoi lo chu hun le ka nei an ka nei jin ale hona chun pa choi ta ta chim phu hai ta ta ki nei jin ai ma ni Zakai ki te fa khat nei so ui ki te aga chap ka ko ai Zakai hi a last story chun Bible ba um ko no le tu sim so so na cha a hol mo ji Kaya umang talaga hol mahile. Pakai Yesu akim muto dan ting fung su akim belehin alama bele tui acak zi. Zakayim ting fung su tui acak zi. Kaya tim fung alama. Kisah sa ilan ni. Hicilai muni Krista kamu na tu hi ati di katari. Krista amu na munsu. Angai luna alun sena ahebola akhor sakona tuna jong anbute
John sit chisana thi a chan now Calvary cross he the hands ide biajeng ni bi lai cha cross bula na dung thim na koi jing the cross bula na kem phang na koi lu jing the na mai to na koi lu jing the o paka jen ke ma this cross ani ei na hat me ta bu iti the ma wan len paka yesu ki pana thim cha ke ni tuna ka sei no pe ni Bethlehem chunga Jesu khasidinga akita sandanga in ko chunga Jesu akasit kha ding tisapuni hichi dobin akai ki pana jakai tunai na buhinga chinai buhinga thungta nang sogi Abraham so nahi ibana e ho so bonza ta sanga Abraham so athi Itu orang Bible amu asap orang. Tunazon Bible soal tinggi isat pendidikan. Bible soal tildam amada deisu kar cudi. Oh ini kar itu cope tipai jelah di amada apa atin tu alu cudi. Patin tua duding leilama dum nei ding apa duding ahin la ama leishit go til go na de ta ne kun so ta pa ta ki dum sit anun de ni su aki ken jeju so de ya wala no chu the hi ama lang patin e dum sit na hi ton so na ki ken ding na me de go bin Ama to le honda ede jiwa chu leiben ema acha pa huti aki ken dingin ba ede de acha pa chu apa to ki ken dingin na de ponte apa to na de ponte decision ka la hiel jiwa apa nei ka to ki ken to na so I decision I la hiel mai ne to so na pakai to ki ken na huti Itu tujuan. Bethlehem apa kata ini? Yang macam mana kata lima, asal yang kata lima kata lima. Kipa tak kira mungkin. Christmas sebenarnya ini. Tapi tak jauh dari dalam. Lungtu ni umumnya ini oleh ayah. Asal yang kata lima itu simpai tak cikan. Zana orang apa pakai banti ini biasa. Ayah Herod hengan na chu nungsi tahi ama chu ye chu lam so na ho bin na jivin atilai amang ma ban tir tu sei chu anu bin Herod le pa lam pi lam chi tu bin lam pi tha la jivin ke ba ta in na ba ti to na so lam pi lu ya ina chi kha ba ne Christmas a lam pi tha chi ba ti rin tu na Patien holim pina isa nama, kaya kacil lagi adi pun, lampi tak kacil layak di khahi le. Itu tu banti le Yehova pina ila adi le. Pastor pada say mai hi, speaker pada say mai hi di le. So bitewa banti lin, zanana holim pina na holim ila lampi tak zote kadua. Kasay zibang ini. Tune hiruang katilo enzu o kungsunga in kachut lahi soma khat pedo hipat ini soma khat pethedo pipim thak kahi diwansu dibese ante kadam tune changya ke pata soma khat na bi thega mahine na lam pi chu alui na mahine tune changya ke pata pakai kini bol thega mahine So betul, dalam picture dulu ini. Ia tu sampai kan kisah serve the Lord with gladness. Pakai cuci pada in king bowling. King bowling ti pacu ikam tuna hi pasu ho ada tu ham kat se tu nabi. Pasana patien kini bola ichi na pai. Ibarat ini pakai king with gladness.
serve the Lord faithfully. Kipa tayo pakai din. Kipa tayo pakai Christmas ibanama. Kero itu hendak asli kaki mohon. Kipa ta. Tano akile kipa. Christmas ibanama. Tano na pakai ini bin cantik bin. Tu te papa kini.